change over ania chungzong ate kan koi hianin helai hi hemi thir hianin awa hol zom ta helam le helam hi channel than ve ni ta neutral face emo face neutral emo ani ta helam hi line than ania helam line than ti chuan he hianin tet ti kan ti hianin helai tang hen ta pe phia ta pe phia noi lampang hi kat ta chuan hei hi noi lam le chung lampanga kan koi poa an pek chuana an in rin trom line khani hi thira kal tang hi chen so varan ni na chuan ta ti chuan chungzong kan koi chho hianin current jok in petlang turin kan tia hiten noi zong kan ti hianin generator jok kal tura ti ni ta hei hi automatic te po oma automatic change over ho hit mana nuam jok ma hei ki chu khoi chop je langai ta automatic a chuan ai mai na lo in thak kheng mai thei ta rem chang big dewa ti hian tu na hianin MCB ho hi generator le current apo man ko tura ti tu lo wangin energy meter box atang hianin output hi heta hianin chunglam panga hianin kanan khunglut thata phota chuan chungzong te kan koi hianin MCB a in chung line ho zong hi aron pass ta MCB a lut chhota chuan noi zong kan koi le hian generator lo ni le ta a current lampang kha a bai ta a ol ta chuan generator kharon kal le ta hela hi en ren trom na line kan ti kha output alot lak na line an ta haron pe chuak chhole chu heta MCB a bok khianin alut le ta hei MCB hi current apo generator apo ahman kop thei ta ni ahman kop lo tura ti don ro chuanin le helai energy meter atang hianin MCB alut photanga MCB output atangin change over alut tur ri jok ta maro chu tu na hianin man kop an nei tu te man kop an du jok wangin teng hen kan siama a that por tha jok rek bok ani ti chuan hei hi MCB hianin he double pole nia b thar ti tu ania chuan hei hi kan than na B10 B16 ting chi te nia sin chu han lo ta san lo wangin B10 hi kan manga heng po hen wat sang nei janga sang thum thlengina dol ve hrim atok viau ni engo pala po per ol de uzok dona B16 roi chu noi ber ha lo ta landa de uleka hi kan mangta 1 2 3 4 angina kal chhota ni ti chuan hei hi helai hianin wer sing hi at akan mangtrina botia akal ta hei hi socket plug ho khan a thi pin na khan an lut kual ta vek bokani kan man ruwa a line current ron lik tur lo hip ral tu wang chi te tin computer le sound lampanga te phei chuanin apoi mo em ma generator te inverter ate at hi a body kan an thun hianin generator ri nok ang chi te inverter ri nok redeu cher ang chi te kha hemi at line kianin lo hip fai thei thina ni chutia ni lo chona beng cheng du em maya at mang hianin hetiang ri noise te po hi pai thei vek ani hei generator ania hei current hei leak tiania hei chu neutral line a current on kal tel palang chi te a ta nge lo te tin neutral line a current on leak hrim ten a eng do na e chu tianga chuanin hei hi a hriat tir tu tur ani don ni heti en lo hena thajok tina ni ta ni ole ti hianin meter box atangin na position kan thak thleng china tu ason a face le neutral kan thak thleng china ti khon leak ti khoron eng ta a position dik lo zongin kan in chung lai la khana ron lut ti en tir ta ni kan mu thiam mai ang chumo tuna a position dik zong kan ta le chinanga solai mi so kan thak thleng ange
tu na hian ti son in thui khat chau kan da face line chia kan thuna ti hian ele eng ta tho ni he hian en tir chu kan in chung line a khan in neutral lu tel velo wangin a neutral line a khan in face zung jam kha kal ta chu chu he hian in neutral line emo art line emo a chak lo ti en tir kan tiang chia kha aron en tir ta ni ti chuan neutral line hi alu vele a position dik zong alu vele ni china neutral line ho zonga neutral kal tel velo au zung jam aman kan ti kha aron re chia chia don ani tuna hianin kan hol lut zok chinanga ti son kan mu thiam nan kan en ko pangai ti hian tuna ka pas chho don chia aron thimang ti khan so ka hol lut ta chia chia ni ti hian ka phoya ala eng ta ten ka hol lut ta are ta ni